nani kushaba ngo bazo chendeza GNTV chendeza GNTV ejo. Okay, kandi yo no kugiye ukafite computer jite commute volume konko kumeno ndeba. Aha, so hati alikuwa sisi walikuwa section transmitted so hati angana ndio utaka mtaite kwa mkazi wawe that is it ejo kubanza unyamo mdomo cyo kubanza itakazi konka network yawe yagurucheza bambi gitereze je nkureje abo kuba nawe Yunuso mwigare yambuza ngunozi cheberota mashini yesebo konka nyambo nterere ziraka volume GNTV ria iguniche chikugenchi buziraka kanyenda nkure kawano chomesa nihanga ndikana shiro kanusha doni ngamba kanusha kurire na jerekaho kumwemerera ho abafu kare gamba arje bintu tukora twazu yabarokore tushime kutestinga akako kutestinga okore chibigene kurinzire sebo so ushobora kutegereza ikikuno kubuza hanga ukamanya ubunuwe mukazi wanje ningo ubunuwe mushisha wanje ukamarwa ukamanya guranga takukora shebe ukagenda ukija kuceberera bwanyuma ya wedding ninga bwanyuma yo kora ebyosheme kwano komu shija ninga komu kazi byosheme kwano ukora then ukabano manyangu now it is official for you okora okacheckinga mic 1 2 1 2 okareba nikora akora ngata kukora shebe yes abo microphone check microphone no kare aje yoni ali manda kando tarika utugenda tuza kusindika ubweshongoro babakundwa bitu tova ku GNTV akasera kadako tunatero kubesimu ngowereza akayimba rogamba nze gundi mpereza omwagalwa wange akayimba boba inabana simanyi bogenda okuwereza akayimba kano wango inokawereza muntu so jakubosi kwesimu gwa ine simu esemya rukaga nawo jukubye kare yuyo hello yes hello nkuwulira bulungi nnyo otya akusozootya nase bulungi oli otya nzenkangalako amato saakugenda kumagajja kufumba nga tonaaba kutestinga ogambye otya osooka gendayo noolaba nobona kugenda amanya go gwani gwani nzewete okubidde 40 Recho ori 40 potro mbampe mpayo kumpako emu 40 madam nsaba yo kumpako before ngatona yongera yo mpakumpako empako zenkunganya akiki ompade ya akiki yange akiki yange na moti na rari na toki hatunyongiro ne yachi ya toki ono mtora gambere ngutokusobora kugendayo ngato testingire masini zisobora kwikanuza aga bambi mtoro wange bambi ninkugonza omwigare Yunusi ajata mwenu matishineze nibazitestinga bata wowe programu yahika mu mwonyo nimpurana nakatutu kanyija mpuli yanze nanga atanso funa akatuyo agambye onomairuzi music hanu nkai mairuzi ori nkai machine bazitestinga bate bazitestinga katulabona agamba atya hallo sebo uriyo tasebo obuza mu machine bazitestinga bate ya wagamba niyinde seno nini so mwigare yaje ngutakuma machine kuba kuzitestinga bueno abera abatawukize abere abati kwa mutengese abera aratu mumucengese yes
kandi hatumucengesa nibazitestinga bata aza muterekanisa nguko yawaha yesebo inobu nijokwe omwana wakuria nankeji kuria zana akape koko kachezinyiti abo muterekanisa yanda hamwe shonga tsamutai hamwe shonga tezimwe na zimwe yebare kare hati ngambera mashini babanze bazitestinge ninga batazitestinga mashini bazitestinge azangazwe namabire umusite mawabire muwenga banywana boti wabaresire ba unisi bahe mbwene topic tujigaruze na nchakare tubarete ba unisi bobire ba explanation hati mbwene kankugambere topic nakujongera y'inchakare ya relationship topic of the day neberi yo mushayito yakabi nakujongera yo hati nchaka ndete y'abakazi ndete y'abashije tuchimixinge turebe tutestinge machines ninga na yakobo unisi n'abanywanyi be yababule izoba yesebo azo niwe nakwakora ibari kunkunda chije ati nguko yabanje uko kitongota konge ngoko tojiteka mobile money jiteka mobile money reka nkwereze mobile money otenye kuko yanje aya baba esimu ya mobile money jiteka isimu ya 054 nkaga nemwe 98 5 054 nkaga nemwe 98 5 tekaho enkuko yanje bano wagiteka kari bo bari muno kari katurebo go ndijo no gamba chiwe sebo wesewe no gambo diwe aza tinyine shonga nakureba wena odiyemo ayigadi wena aho no hogu yo mushija uryo hogu tumukura deboazi ku rugano cyegwa ntonto mugasani yamawe uryo mugasani injo mugasani ukwe nkabanda bayundu kushubure bicori ukabano zayo itumushija wabachiyo mwenu wabachiyo mwana konka mashini bazitereze mushaho bazitekinge batagatiyo mashini ngubazite umuyigare Yunisi yabuza ngo nubazitestinga bata iwe shito kubasa iwe tiwa umuntu iwe to kubasa kubanza watekinga ukamanya ntolide ninga to atumbwenu program eju wajiherezoha bambi yagenda umunyecegegwa nanienda program ojiro wajiherezo ye nareba umujyo tu program eji najiherezo mukundu wanje nankogu kabe kache kurugariya nyabuhama niwo kurugibanda mashina ije tugitesting ayi mukama Yesu program eno osobora kugifollowinga ku TikTok ya Bishop AK Jose oba ku YouTube ya Bishop AK Jose clips zigenda kubeera yo oba ku Facebook ya AK Jose Blessed ya mawe kare sindika ka message ka utugambere utugambere ati mashini asumito ya 0 5 mukaga 05 sindika ka message utugambere a WhatsApp then abakwenda kusindika text message no gisindika asume ya 05 nkaga nemwe 98 kandi kamnywana wanje wana nakuteka wena kaninkoko asimwejo isimwejo neita mazina gatuye Joseph sibu wano tenkoko ware itagari tutazito kunkate chitukubuza teresimu umunyakabari wabure kunka mukiga mwana urandi ya murukwe abe wafe Kampala muri mutya muko wari ku kipande cya Gaddafi warieri ku rutindo warieri urugende Kampala kwangambo bera kungora soko kubesi mumbulire mashini referendum yawade kome nagamba reverend ngamucyara nagamba basajja mwabacyara bafumbirwa temuina kufumbirwa nga temuna testing machine mujja tukayo zagano kola so boboto na fumbirwa musajja soko gendo testing machine orabo bazikola kale nafe twaje topic ne tubuza kitufu machine nga temuna genda fumbirwa mwabacyara muzitesting obate muzitesting katwendo woza yo nienda kusikura musyo munywano wanje master wa master events
hariya akizimbe ekikyaba lya Ntare Road Mbarra nateera ebidongo nakwa decoration bambe nwari awo mushijogo wa O&A Master Events nyina kulamuso DBC ugamba oti asindikira ka message ongambe bazitestinge bazireke machine zino bazitestinge ate banafumbirwa bana abakyala abafumbirwa kale ku besimu yo 0200 ejukira tunatera okuyingira mu katundu kaffe mwogenda okuweereza akayimba omwagalwawo akayimba omwagalwawo kale waliwo eyasabye akayimba n'agamba alibaani oyo ali ku nkyaya akuva owa Geoffrey Rutaya katugenda kuba tufuna akayimba ako nga bwe tukomawo nga topiki yaffe eyitawo ku screen gwegisome otugambe machine bagitestinge oba tebagitestinga. Omukyala ono ayagala ofumbirwa bwana dating omusajja agende yakebera oba ebyuma bikola oba tebikola. Katufuna akayimba ako alibaani ali ku nkyaya kuva Geoffrey Rutaya then tugenda kuba tukomawo nga ng'okuba esimu ne message bwamwe nga bwe bujja ojja kuba esimu yo tugambe nti kituufu machine bagitestinge tebagitestinga. Tusemberedde program enetera okusemberera entandikwa n'enkomerero tugitwala katugwetegeka message yo ongambe mwabatu followinga ku TikTok mutuweze ku message mutugambe machine bazitestinge oba tebazitestinga muli mutya JTV kwoli Ascof Bishop Ekejozenzo mutono mushaka bwentyo bwentambude nawe ekiro kyale gwayagala nkubere MC oba kubere nje kuyimbire ku mikolo gyo jakuba tufuna wali kusimu ya fezi 0754 nkaga mwe mukyenda mu 853 kale akayimba ako kabakole bulungi tugenda kwa tukomawo ng'okuba essimu n'ogamba mpeereza akayimba kano osobola nakatesa zino osobola okuba essimu n'ogamba mpeereza akayimba kano mukwano gwange oba omwagalwa wange bw'ati kasooke tukwata ono ate ovuddeko tobipinga babukubi okuba essimu otugambe nti njagala kuweereza akayimba omwagalwa wange ye gundi ali wano ne wano yenze gundi ne gundi kati mumala okuba essimu eyo nomweleza akayimba ako tugambe n'okutugamba machine bazitestinga oba tebazitestinga kale ku essimu nga bwe tugenda mu maaso katufuna akayimba kano then tukomewo nga naawe okuba essimu bwe tufuna ne message akayimba kabanyumire kano